Congress ne adong Rahul Gandhi ne facing go chongmari commission complaint khwlaikha BJP poddo shibir ne bakhakti koksilsamwng hakotor deramongo kalaijak abono tewi Rahul Gandhi chaya kok saka khnei koksilsamwng commission ne bakhakti bini facing go karak shebna hartung koimung khwlaikha BJP ne bakhakti aboshimiya poddo shibir ne teibo koksilsamwng Rahul Gandhi vote ne hafar deramongo khiklaina ne naiwi tongkha khnei kokbai khwlawi oncholno khagna ne naiwi tongkhabo Rahul Gandhi ne facing go koksilsamwng rana ne bagai chongmari commission thangmani nukjakha BJP ne kaisa bodol songno boroni bisingo tongo National General Secretary Tarun Chok bodol ne okranai kolnai Onil Baluni Lok Sabha chongmari ne bisingo Rahul Gandhi BJP ne facing hamya kokfiri tongkha khnei koksilsamwng khwlaikha BJP ne kaisa bodol BJP ne adong rok saklai Jadipur ni kahai Mantri Bokrok Narendra Modi hafongni jorao BCC Romoi 25 crore lukrokno kaham thai romani nukjakha tei BJP joto bosongno no borom roibo kok sawo borone bakhaktei Tamil kokno bo pirlai khwlaimani nukjakha phiaba Rahul Gandhi hamya samang khwlaika bini bagai hakotoro haihola nglaimani bo nukjakai tongkha bini phaisingo karak shebna harnani sanlaimung sanlaika borok bureau report kokkhara